لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله العلي العظيم قسم الأخلاق بين الناس كما قسم بينهم أرزاقهم فجعل فيهم الكريم والبخيل والحليم والسفيه والشديد والضعيف نحمده على نعمه الوافرة ونشكره على عطاياه المتتابعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, buskan wa mga bubayami si Islam imanto na ayap man na mabubaluy ang mga pendiru budamir kano sa makampata. Nagyang kaya mipantag ko mga panduan o di na mga wasiat o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya ni daalawan yan kung mga panabinabiyan mapikabgay sa mga panduan nag mga wasiat nagus kaniyang paniladiwan tanong sa ikulang-ulangwan pila malamaan no katao sa ikuwagamatan wa agama Islam. Kagimaw to na mangurip no Allah di tanu pakalilipatan kabubaloy nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam priwat tanu nagu pamusa ka antanu pagadimat ng tanong pia-pia so mga panduan yan ka gito'y pakanggayar tanong aguna sa isang kaya dunia na sampay sa alungan na Maori. Pero wallah subhanahu wa ta'ala may pantagir kanyan lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katira. Sabin-sabnara tig wallah amia adin rekanu sa ikusugu wallah subhanahu wa ta'ala suladiwan amapia. Ladiwan amapia para ko mga tao aarap niran akim berat mo aniran wallah subhanahu wa ta'ala sa isa luwan na Maori aarap nila ran sa alungan na Maori nagudiran di tadentad man sa wallah sa madakl katadentadem yang kaya ayat na inaluy wallah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ahzab ayat ay ka-20 agwisa. Sa mo to mga uripon wallah na sabab ko kita taraluwa limu nagukap di unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung mga umatian na di din maririntas wa mananian ng deunian sa ikulang-ulang wa na ay mananian na umatian minggulalan sa iku mga sakabanian aminip masa inyan na niya tutumpuman ko niya salim bago ang mga buwata ng mga sakaba abituan sa mga tabi'ain naguso mga buwata ang panong mga tabi'ain abituan sa tabi at tabi'ain na taman sang kaya pakataling man yan rakitano niya sanggi buda nagupat gatos ragun agupat pulo agbudua ang kaiyaw pamanakyeti unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagimo to na pad ko usya to nabitano ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam aming gulalan sang kaya sa katawa mama pianu tulo Abu Hurairah radhiyallahu anhu
adna sa kato mama amiya kataling umaku nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yanon usia tiya kung ka ya hay Rasulullah hay sug wala na pandu akong ka udi na usia tiya kung ka ay Peter no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na la tagdab di ka puprangit Peter yang mana usia tiya kung ka tigyan na Peter no Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tagdab sa pika sukasuin niya nun ang kuta din niya nun di ka puprangit ay mau to na karinaw to sa kalaikipantag ang kuto pa man na pandu ano nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang kuta kagneke ko kaprangit amay kaya maanan yan na dingga ditibubaan udi na dingga kipa ara ginawang kana panaman na maringkay kita len ginakaon sa kangen king kasang kaya kaprangit kamata-mataan na pamanat sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na danyan perangaya su kaprangit aya bua miya panutula kapuprangit nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira aya kaya pangarasyan na suwagamo wallahu ta'ala na daalawan yan na marangit kulangwan na marangit daalawan yan na mawaraw kulangwan na mawaraw ay gira pa man na aya kaya arasan na sukab na riyan na daalawan niyang kulangwan na manapi niya kalala akapmbugay sa maapo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkakwatan wanan mga uripon wallahu ta'ala aladiwan sa igira sa iko kabnar tanu na ayama na niyan na po naman na marantano baka pakabagay tanu sa maapo udi na kapakabagay tanu sa pasinsya kasi anang ko mga kabnar tanu ko kapatot ayama na niyan na sabaran tanu so kapatot sabaran tanu ko ayama na niyan na andabay ni di tanu di kapakapantapanta gusto mga pamilya tanu na gusto mga tungan na itanu sa manan mga urip no Allah na usia tanan no nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kianutul o Abu Hurairah radhiyallahu anhu adna isa ko mga sahaba o di na mga tabi'in at so Ja'far bin Muhammad na Peter yan ikalimus kanian wallah Peter yan na al-ghadabu miftahu kulli shar suatigyan so kaprangit na gunsi o langulangwan amarata gunsi o langulangwan amarata pagkalakaan yan so marata pagkaulawla ka sabab sang kuto aayamaan na niyan nakaprangit na benar mom di manggulaw la ko mga darpatano punang busaw pa man na kaya pakakararangita o duwa kataw na miya kapataya siran. Dairan may talang na ginawiran na minindos siran sa gumaan o di na miuros siran sa sinapang na miya kap biuno isa so padiyan. Ad na mga tao ayam ananian na miya patay niyan sukaruman yan. O di na miya patay niyan suwata yan. Ad mang bubaya biuno yan sukaruman yan. May pantagbusa yung anan yan na rarangit ada may talanggin. Dan yan may talanggin na ginawa niyan sa isang kutuwa rarangit. Kaya mo to na anto na ay mga padaukit kapunang gila itanong sa ikurarangita. Na padaukit sang kanan na pa man kapunang gila itanong sa isang kanan kaprangit na paganay ron na pengendudutan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Pemikiran tanua, diang kaya kapanang gila iku kaprangit. Na kesabapan sa ikesuatra ketanu wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayaman na pamana permeru papaga pasintanu ko kawiyag-uyag tanu na ande manay kasuata tanu sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. May alwiyanan ko hadis si Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pituruyan inisan
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usakato mama na Peter yan amada yubaiduni an ghadabillahi sawajal. Anto naa hay Rasulullah okit akapakawatan akan kurarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Naya Peter yan nalatagdab di ka peperangit. YouTube mani Peter yan na di ka peperangit. Piano tulanan ni Ahmad. Sa manuto mga urip no Allah na pada penaw pamanawkit akapanang gila isi isang kaiyakwan. Ayam ananian nararangit na hunggulaw antas wayam ananian na mga sabapian. Igira ko na pamana kararangitan sutaw. Igirap kararangitan sutaw na pamako pamako matatabu pamana kap kararangitiron. Na igira wanda penanggila inian iba makasungku darpa ayam mana nian nandudun sutaw kararangitan yan. Kenapa ayam mituturo tu na pamana badidin na pagatin sa meeting udin na didin na bagi penderpa iku mga lulutian ka. Ibu ang kutaw pamana atsar buka makalipusang kutaw pamana rarangitian sa kuta pad ku mga tungan na inian udin na mga ginawa inian na kararangitan yan nadirun pamana nderpa pananggila inian ubun makadarpa. Nagu pananggila inian ubanian na pagkanag sukatero ang kutaw pama natawa pagkararangitan yan katawan yan o pama nakabubnaran yan. Pada penaw pama na ukit kapananggila isang kanaw pama na kaprangit na yang kayo pamana yang kaya pamana miya aloy yaki ini Uthman bin Said Peter yan al-afiyatu asharatu ajza tis'atun minha fit tagaful. So kasabapan sang kutuwa pamana kapipia ginawa kapakalida sa isang kutaw pamana marata na 10 bagi na sa bagi unang kutaw pamana kapakalipating ka sang kutaw pamananganin pamana ipkararangit ka o di nanganin di kaun masusuat na mas tumu ayam ananian na kapakalipatan ka di diyang kutuwa din ka di ka kesukasuyat sang kutaw pamana kapipikirang kaun. Kaso may ipos din na didno tu pa ka kasoy. Na sababsan mga urip no Allah na isa na pamana pakatabang tanu sa di tanu ayam ananian na kita luga sang kanana pamana paparangayan na kaprangita sa silam kus kanubu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.